hello. Hello, Royal. What are you making here? We are saying no to church capture. We are not going to be like the church in Russia. We want our freedom. Praise the Lord. Thank you. Praise the Lord. Jesus. Hi, yeah, Jesus all the way. We had to stand up for Jesus, stand up for the church, and I want to tell the church in South Africa to wake up and stand up for righteousness and stand against the wicked. Amen. Wat maak jy? Ek kom support die kerk. Van waar af kom jy? Wat doen julle op Vryburg? Vry julle of is dit Vryburg? I'm so glad you are here. Bye. Dankie. Sy was ook by School of Fire, julle. Ek sê maar net, gaan jou nou net weer sien. Kom. Kom, kom. Hey! Why you are here? I'm standing for those who don't have a voice. Why you are here? Why you are here? This is a wonderful day for us. We are the body of Christ. We cannot allow the government to regulate the body of Christ. We have leaders, our own leaders, who can make decisions for themselves and honor God. This government must honor God. Amen. That's what I want to say. Your hands off the body of Christ. Amen. Hallelujah. Amen. Yeah, come, 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 come. Yes, dankie. Praise the Here. You will not stop religion. The Lord is already in my heart. He can go nowhere. Amen. Jesus. You can't fight God. If you touch God, you are touching the wrong person. As die Christen mooi nie. As hulle nie mooi nie. Die Christen, as hulle nie mooi nie. Good morning, why you are here? Why you are here? I'm here for supporting the kingdom of God. Amen. Take you away. Zoom in here, please. Please go to the page on Facebook of Church Defenders of South Africa. Please go there and follow those people. In Jesus' name, Pastor. Good morning. Why you are here? We are here to contend for our faith. Amen. Kom ons. Check, check. Wys so 'n bietjie. Wys so 'n bietjie. Wys so 'n bietjie. Wys gou hier. Kerk. Ek wil weer ras praat. Is miskien 0.5% wit mense. Is dit nie ons wat die Christendom Afrika toe gebring het? Wat gaan aan met ons? Wat gaan aan met ons? Bekeer vandag tot God. Check, check, check. Hoe kom die mense? Die busse kom nog steeds. Kyk hoe kom die mense. Pastoor, sit in jou huis. Jy wat hier in die omtrek is en geweet het van dit, bly daar. Bly daar. Bly daar. Maar moenie nou net vir God sê, Here, ek wil vir u werk hê. Ek wil vir u iets beteken nie. Moenie lieg vir God nie. Moenie lieg vir God nie. Jy bou jou eie koninkryk. Stap vandag van jou eie koninkryk af. Bekeer. Hey, hey, hey. Dit is Wally se sussie. Hallo. Sê, hoekom is jy hier? Ek is hier om op te staan vir ons regte as Christene. Waar is Johanel? Hy werk. Johanel! Jy moet nie so baie werk nie. Jy is so, ek jy al van Wally gesien? Nee, ek nou net nie. Kom. Ons moet dit volg, kom. Hey!
Wat gaan? Nee, ons loof die Here. Ek bly julle doen ook bietjie iets hier. Wie is die? My suster. Wie is die? My boetie. Asai. Nog al die jare. Ek praat nie saam. Loop. Aangenaam. Ja, say it. I'm here today to fight for my children, for my grandchildren, for those who can't speak up at this moment. And I am standing here for the Church of South Africa. And we said enough is enough. South Africa belongs to God, to Jesus Christ, the God of Abraham, Jacob, and Isaac. Lord God Almighty will reign again in South Africa. I'm standing up here for a godly government in the name of Jesus Christ. I'm speaking Jesus over this march in South Africa. Chasing a light, holding on tight, living the moment. I'm gonna grow, I'm gonna glow, I know it. I got no fear, runway's clear, ready to take off, ready to take off. Someday, I know I'm looking in the right way. Oh, one day, keep praying, I keep praying. Ek wil net sê, voordat ek sê, hoekom is ek hier? Ons is hier vir die Here, se saak, eerste ding. Maar tweede ding is, wat die gees van die Here is, daar is hy, en daar is vryheid. Vir almal, maak nie saak of jy rooi, pink, blou of geel is nie. God het nie 'n reis nie, hy het net een reis, en dis die gospel reis. Waarvan af kom jy? Van Kuruman, lewende woord. Is jy pastoor? Yes, ek is 'n jeugpastoor. Julle is amper soos renosters hier, hou kry min van julle. Is dit? Renosters. Ons is, hoe kan ek sê, ons is gevaarlik vir die Here. Maar weet jy wat die beste van alles is om hier te kan wees, om op te kan staan vir dit wat reg is. Want as iemand sê, dat as jy van God praat, dit wat God in jou lewe kom doen, hy sê jy moet sieke na die groendakkies toe gaan, dan moet jy teruggaan. Jy moet opstaan. Hoekom? Want God kan dinge verander in daai mense se lewens. Jy is die verskil. Amen. Amen. As jy. Ek is van Brakpan in die Oosrand. Amen, Ek kan halleluja. geen grappe maak nie, Nee. maar ons Brakpan hier. Amen, ja, ons is hier om God te... Is hierdie stories oor Brakpan waar wat hulle vertel? Wat se stories? Jy gaan my slat, so ek gaan nie praat nie. Nee, ons glo glad nie daaraan nie. Ons is kinders van die Here en ons is besig om Brakpan in te neem. So vir daai God. wat hulle sê as dit sneeu in Brakpan, hardloop die mense uit met hulle bakkies en dinge erin pap is nonsens. Dis nonsens, dis nonsens, dis nonsens. Mense, julle kan maar kom, julle moet ons eendag kom besoek aan Brakpan en sien dat dit nie so is nie. En ons is almal kinders van die Here daar en ons loof en prys sy wonderlike naam. Dis hoekom ons hier is om sy naam hoog te hou, om te veg vir sy dinge. Brakpan is net so belangrik enige ander plek. Jy's reg. Amen. Amen. Stop julle Brakpan grappies. Okay. Middag. Lekker. Ek wil nog 'n plaas vir die location. Kom al vir Rustenburg af. Kom hier Ja, saam. het so 300 gevra, so ek weet dit. Nee, is reg. Maar wat is jou naam? Chris, Chris, so welkom hier. Wat kom maak jy? ons is hier om te kom staan vir God. As jy pastoor, Ek verkondig, maar ek sê pastoor nie. hoor gou, ek wil 'n standpunt maak. Hoor jy pastoor? Almal wat in die kerkie woord gehoor het en gevat het, hulle is hier. Hulle is hier. Gaan praat met God. Die Here seën ons, praat nou. School of Fire Bybelstudies. As jy vandag 'n sending wil word of jy wil 'n pastoor word, maar jy moet by jou huis wees, kan jy oor die pos studeer. Gaan op YouTube, tik in School of Fire Bybelstudies en jy gaan na ons playlist toe en daar sal instruksies wees wat jy nodig het om te volg om 'n pastoor of 'n sending te kan wees. Vir meer inligting, kontak vir Ansori Baardenhorst of stuur vir ons 'n e-pos vandag. Jesus like jou.
Pop en Gospel is waar die tekke die teerslaaf, waar ons uitgaan en vir mense wat honger is, wat verlore gaan, die evangelie bring. Feeding the nations through salvation. Maak disippels van alle nasies, raak betrokke by Pop en Gospel. Yes, waar vanaf kom julle? Ons is hier van Johannesburg. Is jy pastoor? Ek is 'n pastoor, ja. Ons eie gemeente, ja. Ek wil jou geluk wens. Dit is min van hulle vandag. Ja, nee, ons is hier so because, you know, faith without works is dead. And therefore we are here to defend the church, because if we are not here and if we don't stand up, then the government of this country will walk all over us. Baie dankie, baie dankie. Wat maak jy hier so? Ag, hierdie ons is vir Kruiskyk TV hier so. Maar wat maak jy hier? Ja, Roos, ek staan hier saam met die manne en die vroue van Jesus. Ons sê nee vir die staat wat ons geloof probeer tuim en overall probeer wegvat van ons. Ek ken een ander man wat tafels omgegooi het toe hy ongelukkig was, en dis Jesus. En dis wat ons vandag gaan doen in Pretoria. Ek like jou fighting spirit. Jy's nie verniet. Ek like wat jy nou die hand sê. Jy's een van Steve se kinders. Een van die baie, ons is hier so. Luister hier so. Devin, die wêreld kan sê ek wil iets regstyd vandag. Ek was 'n dronkaard, ek was 'n moordenaar, ek was hier, ek was daar, en Jesus het my gered nou. Jy was daar, jy was daar. Die mense moet ons stop om ons te judge. Hulle sê ons judge, maar hulle judge ons. So, dankie dat jy is, maar ek wil net, kom hier, jaartjie op die weg hier. Die tweeetjies trou binnekort. Miskien kry Kruiskyk die uitkoop, ek spot dit. Ja. Wat maak jy? Oom, ek is hier om te ondersteun. Ek het my lewe hierdie jaar eers vir die Here gegee. En ek sê vir Devin, ek voel dit van my. Ek voel hy salwing self. Ons gaan later nog lekker gesels. Dankie dat julle iets hoor gee. Ek wil tog iets sê. Nou gaan mense weer sê ek profeteer vals of iets. Julle raak sielewenners. Julle is al reeds sielewenners. God gaan julle groot gebruik in Jesus naam. Amen. Take over and handle it for him, because we are one in this. Thank you so much. I greet you in the wonderful name of our Lord and Savior, Jesus Christ. It is a beautiful name. And he said in Matthew 28, verse 19, go and preach the gospel. The CRL said, you cannot go. But my Jesus said, I must go. So to whom must I listen now? To you, Doko, or to my Jesus? I will listen to my Jesus. My Jesus is alive. They crucify him. After 3 days, he rose again. I tell you this morning, Christians, you must go. You must not keep quiet. We cannot keep it inside. We cannot be quiet. And the lazy pastors, please stand up. You must come. You must attend. You cannot keep your sheep at home. You must come to these marches. Jesus loves you, and please, all the sinners, also Doko, please come to Christ. There was a man in the Bible, his name was Saul, and he was against the church, and then his name became Paul. Doko, please come. Your name will change. You will become an evangelist. Please come to Jesus. Jesus loves you. Jesus loves you. Chasing a light, holding on tight, living the moment. I'm gonna grow, I'm gonna glow.
you touched the wrong people. I want to say thanks to Toko Makonzana that you start this fight, because now you mobilize the Christians. Thank you that you start this fight. Thank you. Thank you. Thank you. Baie eenvoudige vraag. Dat jy kan sê, jy het opgestaan. Ek wil vir julle vandag vra, het jy al jou hart vir Jesus gegee? Het jy al bekeer tot God? Het jy al Jesus gekies? Kies hom vandag. Is die moeite werd om hom te kies, hoor? Is die moeite werd om hom te kies? Kies Jesus vandag. Kies hom, kies hom. Prys hom. Prys hom. Prys hom. Prys hom. Loof hom. Mense, ek is 'n regte pastoor, so ek dink ek gaan nou die kollekte mandjies uithandig. Net 'n grappie tog. Ag, asseblief. Luister, ek wil gou met mense hier praat wat 4.7 miljoen armes kos gegee het in net 3 jaar se tyd. Draai so 'n bietjie. Draai jou om, kom staan hier, loop terug. Jy moet terugloop. Ek kan nie 3 handle nie, loop net daar. Okay. Jy het nou sopas vir 4.7 miljoen mense kos gegee in 3 jaar. Jy's so kort, maar jy gee so baie kos. Vertel my 'n bietjie, van waar was julle? Ons is oorspronklik van Pretoria. Die Here het ons geroep. Ons het gesê ons gaan gehoorsaam wees aan my God. Ons wil vir U behaag en hoog maak en groot maak. En hy het ons gelei tot in Appington by School of Fire waar ons voltyds die Here dien. Tanin Muismils. Tanin Muismils. Voltyds die Here dien by Tanin Muismils. En die Here is goed en alles wat Roy is nou net gesê het is net God, ons Jesus Christus se genade, want hy maak alles moontlik. Wat vir die mens onmoontlik is, maak hy moontlik. Laasweek het jy niks milies gehad nie. Wat het gebeur? Die Here is so goed met gebede, kragtige gebede en by Jesus se voete sit. Het die Here voorsien dat amper 34 ton milies by ons afgelaai is laasweek. So gooi milies. Mooi, die beste wat ons nog ooit gehad het. Hoekom? Want by die Here word alles net beter. Net beter. Okay. Sê gou vir my, wat is al hierdie mense, hoekom loop almal hier? Gaan hulle om milies te eet? Nee. Ons gaan ons nie skaam vir God nie. God het ons almal wat julle hier sien, uit die hel se put uitgered. Ons almal. En daarvoor sal ons opstaan. En ons sal nie stop bly vir Jesus Christus nie. Hoekom nie? Want sy belofte is, tot in alle ewigheid sal hy nie sy mond vir ons hou nie. Ons staan op vir Jesus, want hy het gesterf en hy het meer as dit opgestaan, dat ons kan lewe tot in alle ewigheid. Is nog al 'n paar duisend mense. Ek het gewonder hoe doen ons dat toe ek gegaan by Rentekraut. Toe ek by Rentekraut 'n paar mense gaan vra. Maar net 'n grappie, dis die kerk wat opstaan. Dis 'n pothol, o nee. Dankie government, julle kan 'n pothol regmaak, maar los die kerk uit. Dit het niks met julle te doen nie. Die kerk moet vir julle rigting gee. 1200 aborsies 'n dag. 1200 babas wat julle doodmaak. Stop dit, Christene, stop om vir sulke mense te stem. Wat dit doen? Nou, let's go bright together. Wat gaan met julle aan? LGTB? Let's go bright together. Stop 'n bietjie. Daai woke agendas. En kom by die Here uit. Amen. 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 Kom ons loop 'n bietjie. Sê gou vir my, waar is jy gebore? Under the bridge in Kempton Park, on the street. Oh, your mom, she was singing that song, across the bridge, there's no more pain, across the bridge. No, is jy onder 'n brug gebore? Ja hoor. Ek is in my ouma se agterkamer gebore. Wat is fout? Hoekom wil die mense ons twee nie in die hospitaal gaan? I don't know what's wrong with him, but yeah, we got saved by Lord Jesus. Ja, hy gee nogal om. En toe kom Jesus ons pad langs. Yes, and since then everything has been good. Praise the Lord. Ja, die Here is goed. Die Here is goed. Die Here is goed. Hy's baie goed.
Prys die naam van die Here. Hy's 'n wonderwerkende God. Hy's 'n God wat red, verlos en genees. En niemand kan vir hom stand hou nie. Want hy beweeg in sy krag. Prys die naam van die Here. Ek het gedink oor 'n week sal ek nie wees nie. Luister, ek was heeltemal blind. Oor 'n week was ek blind geword. Ek wil nie sê, toe die man op my hande gelê en ek het my hand op myself gelê en die Here vertrou. En hier staan ek gedink ek sal nie hier by die march wees nie, maar ek is hier by die march en God het my heeltemal gesond gemaak. Ek kan hom sien, halleluja. Prys die naam van die Here, halleluja. Hulle sing daai wêreldslied, I can see clearly now, the rain is gone. Halleluja. I can see all obstacles in my way. Ek wil sê die Here het aan hierdie man 'n wonderwerk gedoen en ek wil sê hy is nog steeds aan die wonderwerk besigheid. Alhoewel waar kan jy die Here wil probeer keer? Waar kan jy God se army, God se kinders weerstaan? Jy kan nie, halleluja, want die Here sê as hy vir ons is, wie kan teen ons wees? Halleluja. Ons is meer as oorwinnaars in Christus wat ons krag gee. Die Here seën U. Halleluja. In front. They come to take us. When the words we use are sharper than an arrow, and the loudest voice the currency of fear, we have bought the lies we think will keep us safer, closed our eyes to all we once held dear. We have turned our backs on things good men have died for, when we traded in our gospel for a gun. ሌላ ጊዜም እንደዚህ ወጥተን እንሰብካለንና we will go out at the time also they went and they just preached. ያው እንታስራን እንወጣለን. They just go to prison and they release them. Before the fight began, could it be you? Could it be me? Could it be love is the weapon we need? We're fighting a cause, it's not what it seems. Could it be love? There is 3.19 billion people that is unreached. That's people that have never heard about the name of Jesus Christ before. The enemy. Is there nothing that will tame this wild addiction? And no courage to admit when it's gone wrong. Oh, the road to hell is paved with good intentions. We still have time to sing a different song. Could it be you? Could it be me? Could it be love is the weapon we need? We're fighting a cause, it's not what it seems. Could it be love is the weapon we need? So, two of our other team members have just been arrested. It's very scary, especially like in the holding cells as well. That's the moment that I started praying immediately as well. They inform them to come in to make a problem between Christian and the Muslim. So then, like, you know, just to put us in the prison. Could it be? Could it be? We're fighting a cause, but it's not what it seems. Could it be? Could it be that you